کشمیر اور فلسطین تک دے معصوم بچیاں اور بیٹیاں دی آگو بکانو بالکل کمزور کرن دی منصوبہ بندی تو لے کے کعبہ بیت اللہ دو رونق تو محروم کرن تو روضہ رسول تے پابندیاں لامن تے SOPs تک عالم کفر دے ناپاک عزائم نو سامنے رکھو، ہر چیز کھل کے سامنے آئے گی۔ امت مسلمانو دشمنان دین بڑی تکنیک نال ایک دوسرے دے نال دست و گریبان کر کے اپنے ناپاک مقاصد وچ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جس دور دے اندر حج بیت اللہ جیسی عبادت موقوف ہوئے، روضہ رسول اور بیت اللہ دی رونق محدود کرن دی منصوبہ بندی ہوئے، مساجد نو رونقاں تو محروم کرن دا پروگرام زون، پھر عالم کفر قرآن نو سریعام جلان والے دی سرپرستی کرے، دشمنان دین نو اپنی بغل وچ بٹھا کے اور غلیظ اور جھوٹے اور دھوکہ باز لوگانو تحفظ فراہم کرے۔ اس دور کے امت کے سوالیہ نشان موجود نے، لیکن میں سلام پیش کرنا اپنی حجریاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے تابڑ توڑ حملے کرنے والے تو لے کے اپنے بزرگاں دے مزارات تے قبراں تے ڈالن والی چادرانو اداکارہ، فنکارہ، گلوکارہ اور راشی بیروکریٹس دے گلے وچ ڈال کے آل سنت دے تقدس نو پامال کرن والے نام نہاد سجادہ مشینہ تو لے کے گڈیاں دی ریس لاون تو لے کے درباراں تے کتے تے کنجر تے خسرے نچاون والے بے غیرت پیرا تک میں پوچھنا چاہنا اپنے بزرگوں دے مزارات دیا چادرہ بیچن والے بدنصیب کاروباری بروکرو، اس معاشرے اندر تو آگے جیسے بدکار لوگاں دیا فوجہ سفر موجہ بیٹھ کے دل خور دیا سوروں دے تاہم اسی مایوس نہیں ہو، ابھرن والا سورج، طلوع ہومن والا چاند، پھر بھی آل سنت واسطے نوید لے کے طلوع ہو دے کہ پارو شریف دے سجادہ نشین دی محنت کاوش و کوشش اس بات کا مجدہ سنا رہی ہے کہ اگر خرید و فروخت کرن والے دلال اور بروکر سیاست دانا دیا جتیاں وچ بیٹھن والے اگر سجادہ مشین موجود نے تو کوئی ایسا بھی ہے جنہیں موجود دل اور دل دی ہر دھڑکن محمد عربی نے دین اسلام دی بقا اور ترویج و اشاعت اور آل سنت دے اتحاد لئی الحمدللہ دھڑک رہی ہے۔ لکھا سلام اس خواجہ فقیر محمد دی اس دھرتی دے اس باشندے نو جنہیں آل سنت دا درد سمجھ کے مصطفیٰ کریم دی امت نو پھر ختم نبوت دی اس فکر میں کاروان دا الحمدللہ مسلم یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں نے اس بات کا شدت نال احساس ہے رات دے 3 بجے خطاب کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ مشکل خطاب سننے ظاہر ہے جنہیں دی تربیت آستانِ عالیہ بارو شریف کو ہوئے وہ پھر قوم سونی نہیں ہو جاگ رہی ہو دیئے، انہوں پتہ ہوتا ہے کہ اس اسلام دا دشمن، دین دا دشمن، اہل سنت دا دشمن اپنی چالہ وچ مصروف ہے کہ محمد عربی دا نوکر بھی اکھ چک پا کے کہہ رہے ہیں فقیر محمد باروی دے اس میں خانے دے گھٹ پیون والے سنتے نہیں جاگ رہے نے۔ اہل سنت و جماعت جاگو، پہرا دیو، کفر دے ناپاک منصوبے آدھا، انہاں دے ناپاک عزائم دی تکمیل نو اس اندازے اپنے پاؤں دی ٹھوکر چلوگ ڈالو تاکہ کاروباری بروکر دلال آستانیہ تے او قابض ظالم صفاق لوگ
جڑے اپنے لیڈراں تے قائدین دیا جتیاں وچ بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ قرآن جڑے یا صاحب قرآن دی حرمت تے اگر خرافات اگلی جاوے تے کسے دا میدا خراب، کسے دا دل خراب، کسے دا دماغ خراب، دراصل او بغیرت لوگاں نو احساس نہیں کہ سب کچھ محمد عربی دے تصدق نال رب نے عطا فرمایا۔ چول پیر دا مرید نہ بولے، رن مرید بھی نہ بولے، بدکار پیر دا مرید بھی نہ بولے، سیاست دانا دیا جتیاں چٹن والے پیران دے مرید بھی نہ بولو، ختم نبوت دے چوکیدار بولو۔ آل سنت نو اتحاد دی ضرورت پوے تے آستان عالیہ بارو میدان چوندے، اسلام دے تحفظ دی بات ہوئے تے آستان عالیہ بارو تو آواز اٹھ دیئے، بات اتحاد اہل سنت دی ہوئے آستان عالیہ بارو شریف تو آواز اٹھ دیئے، بات ناموس رسالت حرمت قرآن دی ہوئے، بات دشمنان پاکستان دے خلاف کرن دی ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے کہ آستان عالیہ بارو تو اٹھن والی آواز اے وجہ ہے کہ جب تربیت اعلیٰ ہوئے پھر انہیں دل و دماغ دولت طاقت قوت اقتدار نہیں ہوگا، ہمیشہ ختم نبوت کا تاجدار۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام دے عالمگیر پیغام تے درندے حملہ آواز، میں پاکستان دے خوددار آل سنت دے مجمع نال مخاطبہ بیدار مغز لوگاں نال بات کر رہے ہیں۔ حکمرانوں، ہمارے دامن پہ دھبا نظر نہیں آئے گا بدبختوں، ہم تمہاری منڈیوں میں بکنے والے نہیں ہیں۔ بے شک عالم کفر کے چرنوں میں بیٹھ کر حکمرانیوں کی زنجیریں اور چینر درست کرنے والوں، ہم تمہیں کہہ رہے گے غور سے سن لو، اگر تم نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے چیف کو بلا کے اگر ایٹمی پاور کا دورہ کرایا اور تم نے اگر ایٹم بم کے حوالے سے کوئی غداری کی تو پھر سن لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہاتھ چومنے والوں کے، امیر المجاہدین کے چاہنے والے تمہارے وجود کے یوں پرکھتے اڑائیں گے کہ کتوں تمہاری نسلیں بھی تمہیں بھول جائیں گی، تمہارے رشتہ دار تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ اگر تم نے بکنا ہے بکو، تم نے بکنا ہے بکو، دفع ہونا ہے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کی ہم حفاظت کر کے بتائیں گے، ہم ناچنے گانے والوں کی اولاد نہیں ہے، ہم محمد عربی کا میلاد منانے والے۔ جب کتے ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت کو نوچ رہے تھے، ایک مرد قلندر نے اس کا ہاتھ چوم کے کہا تھا دیانو کی پتہ عبدالقدیر کون ہے؟ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہر سال ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا عرس مناتا ہوں۔ جبل پیر دا مرید نہ بولے، جو ہے کہ نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے قوم؟ یہ گرفتاری، ہائی کورٹ میں پیشی، یہ تماشا، یہ ناچ گانا، یہ لائیو کوریج، اپنے دشمنوں کے تصورات کو سامنے رکھو۔ انڈیا کے چینل بک رہے ہیں، کام مر گئے ہو لفافہ اینکرو، کام مر گئے ہو بدبخت تجزیہ کارو، زبانیں گم کیوں ہیں؟ انڈیا کے چینل بھونک رہے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم بک چکا، تو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اللہ اکبر، جاگ رہے ہو؟ اگلی بات سنو، میں گونگے پیروں سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، جبل پیروں سے میرا تعلق نہیں ہے، میں بیدار مغز لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی
कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी, उसके पेपर्स में बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन करके इस्लाम पर हमला किया गया है। मुझे जवाब चाहिए पाकिस्तान को इक़्तिदार बांटने वालों, क्या यूनिवर्सिटी में यही कुछ होगा? क्या कहा गया? हम स्टेज पे कह नहीं सकते। हाल ही में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के पेपर में के बहन भाई को इस अंदाज में पेश किया और फिर उससे कहा 300 अल्फाज का इस पे नोट तारीर करो, यानी बेहयाई और बदकारी, वो भी बहन भाई के रिश्ते में, वो भी बहन भाई के। हॉलैंड के अंग्रेजों, मोमबत्ती आंटी होंगे अब पुत्रों, बच्चों को सड़कों पे नाचने से लेकर पाकिस्तान के जनास कन्वेंशन सेंटर में हुकूमती सरपरस्ती में पाकिस्तान की बेटियों को नचाने वाले बदबख्तों, क्या ये दिन भी हमने देख रखा? कभी वैलेंटाइन डे के मौका पर बेटी, कौम की बेटी बेहयाई करते हुए नौजवान को प्रपोज करे, हमें ये दिखाया। मैराथन रेस की सूरत में कौम की बच्चियों को सड़कों पे नचवाया। क्या करना चाहते हो? फिर कौम हमसे पूछती है, मौलवी जी तुसी ये गल्ला कर दे हो और दसो थोड़े पियो दी बैयत करिए। पहले बेटियां लुट रही हैं, फीडर पीती बेटियां दरिंदगी का शिकार हैं। डिफेंस लाहौर में नशा करते हुए बच्चियों ने नशा से रोकने वाली बेटी को सरेआम मारा और मेरे मुल्क की माशाल्लाह आलिया ने और मेरे मुल्क की उज़्मा ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और आलिया वाले बुजुर्ग कह रहे थे, खान साहब आ जाओ तो अखियां उड़ीक दिया। उज़्मा वाले बुजुर्ग कह रहे थे, आ जाओ हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां भी हैं बर्गो शरर से मिले हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मुल्क में 6 बेटियों का बाप आटा सस्ता लेने की लाइन में लगे और रात को सूरज डूबने के बाद शाम ढले 10 किलो आटे के साथ 6 बच्चियों के बाप के साथ एक मुर्दा सूरत में उसकी लाश भी जाए, उसके लिए क्या जवाब रखते हो? हमें कहने वालों के तुझे निकाह पढ़ाओ, जनाजे पढ़ाओ। क्या ये यहाँ तक नहीं पहुंचे हम, जहां बेटी की रुखसती के लिए बाप गुर्दा बेचे? कब बोलोगे? जब बाप अपने बच्चों का सामना करने की बजाय गुर्बत की वजह से ट्रेन के नीचे सर देके या अपने घर की बच्चियों को मीठे मशरूब की बात कह के उनको जहर पिला के खुद भी मरे और उनको भी मार दे। मेरे मरने के बाद क्या बनेगा? जहां 4 बेटियों की मां की एक बेटी को चौक में उठा लिया जाए और वो 3 बेटियों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में उन आलिया साहिबा और उज़्मा साहिबा के उस मसनद पे बैठने वाले बुजुर्गों से कहे कि मैं केस वापस लेती हूँ क्योंकि मेरी 3 बेटियां महफूज नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस स्टेज पे बैठा हूँ यहाँ आने वाले अपनी गैरत और हमीयत के हवाले से खास पहचान रखते हैं और ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वे हो रहा है और होगा, क्योंकि ये जिंदा और शब जिंदादार और जिंदा ज़मीर लोगों का आस्थाना है और जिंदा ज़मीर लोग इससे वाबस्ता है। और उसके लिए जरूरी ये है, अगर चाहते हो आलम कुफ्र का मुकाबला करें, कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? वो उसके लिए जरूरी है कि आप और मैं सोचे कि जो कुरान हम पे अल्लाह ने नाजिल किया है उस कुरान की एक एक सूरत, एक एक आयत, एक एक हर्फ से हम नूर हासिल करें और कुफ्र अपनी मौत मरता चला जाएगा। कर सकते हो? हौली हौली बोलो, हौली हौली बोलो।
سبحان اللہ. سنکیت بلے کی طرف راغب، گلی ڈنڈا کی طرف راغب، فحاشی ویڈیانی اور سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی طرف راغب. اس کے دل و دماغ میں قرآن راسخ کرو. ان کو بتا دو بھئی حقوق انسانی سے لے کر تہذیب انسانی کی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف تمہیں قرآن عطا فرمائے گا. تھوڑا جا اور ہولی بولو، پھر بولو، پھر بولو.